Кеһиыл гыджы сыймардаана хөбүлүү көрбүт амсайбыт аһын рецебин билен барар дии. Оны хубаллаана мен жөөгө бэрхибет абардахпына эбэһэт кергенин гаання леппеске тебелен болар хэп. Ондан наха мен дигес наха тотою онна пуш-паш көрүңнэх болар хэп. Оны рецебин бүгүн ыламмын бухарын көрдүм. Уһудурга бит кефир, туз, сода, бир хымыт, онна бурдук. Жара ол курдук кефир бутун куттубут. Кефир гебетте хайдык хатанан дилдерди. Манна волла билигин туз, онна сода кутабын. Хабар да биле көрүүтүнөн истийтинен келди. Мукем ожа кемпенде туга. Анан куттум. Өссөкөрөтү gibi. Hep ondan soda neme бәгат көрүүтүнен hep. Төнөн батчаны куту. Hep мана билен буккуя быт. Бир хымыты кутабынан hep мана хадан көдөрөк ама оны дебе буккуя быт, онна бурдук тугут. Чын бурдук болду жоло. Жана билен мана бурдук кутук бут. Бурду олланы илин хыстуап болур дери деди. Онда бурдук куту мен берет. Тесте буман болла. Сүжү деген темерек. Мандыктан иттим. Он биккеле мерек. Оны плачотта. Лепеске. Духовка коебнун. Духовкага уттум. Чордур минуте монтаста. Пусть паши фибай лепеске.